Yang okay panipon malan wow na rakso kon Pohnpei wow no kay sanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kanyay ko wow chororong sa palmachay kop na koryan kop na speaker and legislature sound ko pong lapalapakan nan palingin siyak momot so government o chon Pohnpei sak pachawan luka kuburan karasong nan sa palmachay rongan Rahnwet. Ngay sarli Nicolas meron pachawan kalale kukupurakan autapan sa palmachay rongan Rahnwet. Hoya charalapan sa palmachay rongan kayo sawas sang palyan Australia, Koreaw, sa palmachay College and Micronesia FSM, kasapul spring riyakat riyaisap, Kasilu men kapasakap te update ang kapinsalit te suma coronavirus te COVID-19 tuwang o kapayo sa palmachay ran masanlang anwen Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei, panian rong nan sa palmachay retyon Pohnpei pachawan alat niya rong makasaletar ma Australian embassy nan wen FSM pachawan miyaya rachungal Korea pa kan sawas hong men tata kanyang apali. Kawalan kapinsalit sa mga coronavirus ta COVID-19 tuwaw. Tupsaw bukat yay gene expert testing cartridge. Tupsaw bukat makan matang pelangata masin sa mawat han sa matang. Tupsaw bukat pan pachawan nene ang way kanan na pesam ho bilyang ako wain Marshall Island. Tupsabukat pachota sang nikaway dan palyan WHO Neopol sawas sang palyan Australian Embassy de Australia, New Zealand, SPC ho PIHOA. Wayne Australia pachawantar sang tupsaw sawas bukat pen kanyang pachawanapali waykan nan Pacific Watch. Korea and sa palmachay rongan Rahnwet haban pit kasapul school and college and Micronesia FSM spring semester riyakat riyaisap. Rong sang palikon wain Pohnpei sa palmachay college and Micronesia FSM pachawan miyachungal kapungang raychon school kan koros me pachawan kanakalararachungal school o pan pachawan kasapul nan semester and spring riyakat riyaisap. Nintuan tami sansal menan semesters and school spring watch. Riyakat riyaisak irail sa riyan school abuke. Walyakan tuwaman sang Ewe College kan enabasam pachang National Campus. Sang National Campus rail sa riyabukuriyak sang Career and Technical Education Center. Me pacha Pohnpei. Irail sari siliakan taman sang Chuk Campus Rai sari kaman sang Kusay irail sari kaman ho sang Wainyap irail sari Siliman. 9 spring semester yakat riyay sak rai sar me pachanan graduate with Academy Honor ye Silvanus Jerome valedictorian ye Marar Yolanda McCarthy sang Chuk Campus, Edward Olivia sang National Campus, Naron Ramsey sang National Campus, Paul Salome sang National Campus, Meuya valedictorian ye Perman Salinas. Kasuluan sa palmachay rongan Rahnwet yay men kapasakap te update ang coronavirus te COVID-19 tuwang. Palian rong nan sa palmachay retyon Pohnpei pachawan alatyan rong kan sang nan men kapasakan me pitata. Kapinsalit te soma coronavirus te COVID-19 tuwang
Meuya kapal laut Rahnwet. Nintuan taman sansan nan men kapasokan me pachotar me isak lemau ria ketria isak. Kasaletar wan coco naramas me pacawan yang erali kapanin somawat nanwin sampawach. Pachoyar niaramas parar silab limanan walikat wanapuke wanek wanaman. Nan pungan wanaramas wacharamas trialop tuanan pa katapukit tuwak me pacawan kapin salitalar temelar o iray laramas rar lop isinan wanakit walabuki isiyakan naman me pacawan maular. When United States iray laramasakan me pacawan yang relati kapalan kapin salita sumawat iray laramas rar silop panan tuwak waliman. Iray laramas walnan wanabuki. Tuwak wanaman me pacawan kapin salita temelar o iray laramas walnan wanabuki. Tuwak liman me pacawan kapin salita temelar o iray laramas riyalop silinans riyabuki waliyakan isiman me pacawan maular. When away iray laramas wanabkus liyakan paman me pacawan yang eraleti kapalan somawacho report pilkasaleta me ekisman makapin salitalar temelar o me limapuan ekaman me pacawan maular. Nan wen kuam ray laramas me pacawan yang aleti kapalan kapin salet wach ray laramas labuke tok walman o me liman me pacawan kapin salitalar temelar o iray laramas labkuryak paman me pacawan maular. Nan wen Northern Marianas Island ray laramas tuaman me pacawan yang eraleti kapalan somawach o meryaman me pacawan kapin salitalar temelar o me riyaman me pacawan maular. O nan wen China iray lakan me pacawan yang eraleti kapalan somawach iray laramas walnan paket wana papuke wanek paman me o me kapin salitalar temelar iray laramas paket wanapke pak paman o me pacawan maular iray laramas isinen tuwaket pakuryak paman. When pilpacawan san salang wen Pohnpei me leleto Rahnwet saikin cha kapalan kapin salete somawat pacanan wen Pohnpei o pilyang aku wekan en nanwa epesamwat. Kain saklan sapal macay rongan Rahnwet yairan masanlangan Pohnpei ni alam me yaisak lemau riyakat riyasak. Ulan pan mimini beach silu poin kulak 12 minutes yaisak wanu na maisang. Ang miminan pungan pali ay ro pali masan na taisak lalisak lemau ilok lekan pay na pan mimini beach lemau laliso pan tapakan yang aku kacau ho pan mian ay sapan. Pongat leran kau na pan miminan pungan pali masa ninna taisak lalriaisak ilok lekan pay na pan mimini beach lemau laliso ho pan tapakan yang aku kacau. Wan lam ran ayo mimini tikru walisak tayo wan lam ran may sangan Rahnwet mimini tikru isisak walu wan kacau mamarati nan rairan awarya isak tayo mimini insis riyaw ponchisu o wan kacau mamarati nan rairan sampongwat mimini insis isak su pont may isak tuaw. Kacupin pan kairla klakwano minitslisak wano ni sauchuk o pan takatak lakwano minitsay sakayo na maisam. Main ko yay macakan autapan sapal macay rongan Rahnwet kalanganan kupuran koros o kasalilya.